Hashize igihe kingana n'ukwezi abasirikare b'ingabo za SADC bagoswe n'abarwanyi ba M23 aho batashobora kugira icyo bakora. Abo basirikare ba SADC bagotowe mu kigo cya gisirikare cya Sake mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Goma. Mu nama yabereye ya kure iyi yabaye kuwa kane tariki ya 6 z'ukwa gatatu mwaka wa 2025 yitabirwa n'abakuru b'ibihugu bya SADC. Muri iyi nama kandi ibihugu bitatu nibyo byagaragaye ko ari byo bifite ingabo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo bihugu twavugamo nk'igihugu cya Tanzania, Malawi na South Africa. Iyi South Africa akaba ari iza ku isonga mu kohereza abarwanyi benshi cyangwa se ingabo nyinshi muri ubu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama ibihugu byemeranyije ko kohereza ingabo za SADC muri DRC byaba bihagaritswe. Umunyamakuru umwe w'ikinyamakuru Jeune Afrique yavuganye n'umwe mu bayobozi bakomeye mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amubwira ko bize ku bintu byinshi ndetse ko amahitamo yose yasuzumwe muri iyo nama yari yahuje abakuru b'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande undi muyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye neza ko ingabo za SADC zagotewe mu kigo cya gisirikare cya Sake n'abarwanyi ba M23 kandi ko ngubu abo barwanyi ba SADC badashobora kugira icyo bakora kubera ko bagoswe n'ingabo za M23. Imijyi nka Goma, Bukavu, Sake, iyi mijyi yafashwe na M23 kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo. Amakuru atugeraho avuga ko perezidansi ya DRC yavuze ko Perezida Tshisekedi noneho ubu ngubu yasabye ko ubu noneho ngo hakwimakazwa inzira y'ibiganiro ngo kandi ko nawe yiteguye gushyiraho ingufu akerekana uruhare rwe ndetse ngo yizera ko ngo wahoze ari perezida w'igihugu cyangura ngo yababera umuhuza mwiza muri ibi biganiro. Umuryango SADC wemeze ko ibyemezo byafashwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 bizaganirwaho nanone mu nama izongera guhuza abakuru b'ibihugu. Gusa ntabwo bigeze batangaza iyo nama izaba ryari.